Nah, toleh jadi penjenengan Kediri Rajo ini cedun lakal kematian anak ibu nyai. Pokoknya ini mati dino jadi. Suaksana. Kalau Wani kita anu dok tadan siluman kate.
sing ora ngapo ci medlep ke tengah kamar lagu cek nebok wake. Kanjeng Prabu Mudita. Ora begitu. Yo keken menjatene nyet cai ini ora. Ya. Woi. Walu nato payangan. Apa ya no kejadian? Ingulun wani datang begini. Saho anuak dadan. Dewo walu nato. Bang Dewo pedah nawanga. Apa kerana ada yang main dan mewangsit? Si Dewo urak tangkah nak buka Dewo. Menawo gitu lungkur rising sal payangan itu. Mirip ke Dewo sing nawang. Sewireh pelih perjalannya ada buka Dewo. Ampun saya. Mari wonten dijagat tadi raja kaya mangken. Ada jagat yang banyak di kediri raja. Mula doa ulian ekan-ekan Dewo. Ya deko bersama sangkani nunggah payangan itu. Ulian solah anak ke buka Dewo. Awenan banyak yang pekerjaan sidol lantas sing urip anu buka jadi. Yen mengkelian dian nis dodamu payangan itu. Mula doa nisdo anak ke buka Dewo. Baskara Maguna Yukti Prabu ketemu cara lawan ini. Jeng cara nak luwo cai tas karo Maguno, mulo jeng duwek cai memuji. Luwer kaya wong mau istri penyanyi ke. Jeng melami sing kena luh cai dari jenemu. Menawa kita sampun lupa. Mirip cai subong sap. Kita ngelarakan Dharma Sadu. Ingulun sampun bawes panukan dening petani dulu. Kunang ingulung angasang sahananing wang-wang maneng jagat raya. Cai mulo so Dharma ci nyala nengane madan Darmo Sadu. Walau gitu, wake masih supo manunas penugrahan gitu yang beawi. Nyalarang muluan madan mapo dan Darmo wiki. Mematiang gila mau ane sing lable, mematiang manusia di merjabat. Dharma ning Darmo wiki, unangin ulong ngeseng sahanan induran makuk marang jabat raya. Uring dising sali walung nata, wani kita anuak daganku. Nya mulo suwo Dharma nang larang Darmo weci mulo ngai sakit, mulo ngai jelek. Ngeseng ane madan duro caro ane madan di merjabado. Dijo peleh wakene, cek peleh ne. Walu nada payangan itu. Wantian perhatian itu mati lawan sirotas kalau mengguna Dewo. Walu nada kan Dewo. Mulo dua bisa, mulo dua perhatian, dua kena ke buka Dewo. Minggu itu tuh ngapain tiang ke walau tiang sing yo ulak ke buka Dewo. Sewire tiang pengelarang nih madan. Darmo. Walau tutur tuh notan samu jening parilaksanan. Rasa kastara zaman jadi ya. Rasa kena raos apa ben laksanaan Dewo. Sing anut lantas kajak ke kena Wong tutur kewaro laksana sing patuh. ligo sampun. Mangke ning ulun ada tanya lawan dengan itu. Nah, jani probot yang ada dia aja Dewo. Yang kalau takut segarang kata saja. Kapan ayo sojarjo mengelarakan batin kanang Darmo. Dewalo pari laksanan tuh mati wong dan kudoso meriwanda kanang jagat kediri aja. Dewo Pilih ano wong rare ano jan bangun itu ketaro samyo kita juga tetap. Dewo Wang tiang awanga tiang udoring Dewo dijademelane yen anak buka dari Dewo nadah wong ikan padoso rare
Rauh kerjaan bangun itu bedaro lantas. Mbok anakku kene, Bu. Ayo kita aku bener lawan ini. Jas kalau mau kuno cai we. Jak pabede iki ngordo do cimaing mengambot tutur si wakina. Yen tunggu kita peranyan akan kawisayan dah. Ringgi dokter. Mari kanan tekan, mari kanan kiwo. Rebut ya. Yan mulo saja cai sadi dan do cimamunyi jak mai jalan centokan kawisayan saya dan itu kena cile. Yen kayu sudah. Mana? Waduh centokan kawisayo kayu. Terus. Sekarang kuno. Yen sing mulane anak kodian, sing ngidang sing omahi menor rasa di tengah tanam kene, Bu. Wah. Waduh sikro apa ya ini kok. Nah, dongan jani gelantang orang. Sejak bani nyebut Gusti. Tuh alon-alon mesti sampun tunur sayangku. Sampun tunur sayangku. Lengkeh Bandung Sawiji. Aduh wah, lurus di Monas begitu. Yang dulu nakan menurut sedepak. Apaan sih yang dulu? Dan kau di minuman. Apaan sih walun ada? Nathan
Master dasa mahmud. Inuwakan ng puta ng iswara. Ngunit pagdakan mo ko. Hindi ako masulat ng mga aku maring daksina. Madaga kena budal. Sino ang kena budal ka? Waduh, aku maling pasti. Waduh, aku kena usus. Inuwakan aku putaran makhluk. Inuwakan aku terus. Tidak,
Akan aku utara siwa. Kalengkeh marupung manusia, jin, setan, gamang membedi berkali-berkali, yaksa, yaksi, wong semedang. Anjian kewatuh jatuh lupa proses-proses gedon di kalangan. Nasib kaca dapat bahan akasa kadalang rem-rem mikam akasa berdiwi kadalang diri parwata kadalang mutari kang parwata bagian sisian kumu kabehan rarong nendal lendi gadi kuyang waksisa mai saudara merene